من أقام أمر آخرته أقام الله أمر دنياه. هر کسی کاروباری قیامتی خوی راست بکاتو چاک بکاتو او الله جل جلاله کاروباری دنیای بو چاککا مادام تو گرنگیه دی با قیامته خوای پروردگار دنیا کته بو چاککا بو درکخا. هر وکو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم لفرموده که فرمه من أحب آخرته أضر بدنياه ومن أحب دنياه أضر بآخرته. هر کسی قیامتی خوی خوش بوه او گوه نادا به هر تنگو چلمه اکوار کم و کره کل دنیا توشی بو اگر ضرریشی لبگا آساییه بلایم. بلام هر کسی یک دنیای خوش بوه خواه لبیر که او ضرر با قیامتی خوی گیانه. جا اگر تو بیتو الله جل جلاله لبیر نکی خمی قیامتی خود بخوی بردوام لجیانی خوتا او الله جل جلاله دنیا کته بو گنجاو لبارکه. بلام اگر بیتو گوه ندیتی خواه پروردگار لخود برنجانی بیر لو نکی تو چی بیاجخی بو قیامتی خود و بیگمان او کات دنیا کش اللي طالبه شیاطین شوار دوره اگرن و توشی چندین تنگو چلمتکن. اما روی کما كبويا الله جل جلاله لنيوان آياتكاني طلاقا كيشي دنيا آياتي نيوجبو يعني بيدا فرمي نيوجگان باريزا وكو بلي اگر تو گنگي با قيامت بي كنيوج بو قيامتا دنيا كو من بو چاككم اگر كيشي نيوان خود خزانه گشت آياتك تقريبا آو بيال سياقك. روي دواميان زانان فرمون من أصلح بينه وبين ربه أصلح الناس بينه وبين خلقه. هر کسی نیوانی خوی خوای پروردگار چاک بکا باشی بکا يعني خوال خوی تورنک فرمانکانی نشکنه قدغ کراوکانی نشکنه او الله جل جلاله نیوانی او خلقی باشکا. الله جل جلاله نيواني او شخصا لقل خلقي ترى چاككا اويش بهمان شوا فرمودكي جبريلي لسرا كافرمي اگر الله جل جلاله عبدك خوش بيه بانك كاتا جبريل من فلانك اسم خوشه جبريل بانك كاتا اهلي اسمان الله جل جلاله فلانك اسي خوشه منيش خوش مي يوش خوش تام بيه اوانيش خوش يعني فيوضع له القبول في الارض بوشي ولا سر زاويه همو کس خوشیه همو کسی کی باش طبعا به پیش همو یان کی خوشی به خزانو معلوم نه لکی خوی واش فرمي اگر الله جل جلاله رقي ليك به بانكات جبريل فرمي جبريل من رقم لفلان كس توج رقي لي به جبريل رقي لي به وبانكات اهل اسمان الله جل جلاله رقي لفلان كس من رقم ليتي رقتان لي به اهل اسمان جميع رقيان لي به ودعاء فيوضع له البغضاء في الارض لسر زويها مو كسي رقي ليه بي بالي واي ليه خزانكي هر حزنا قاعده مشاي بين جد واي جلا رشيان كردم لبرشاي سحريان ليه كردم جبا راكين بولاي ام راكين بولاي او راكين بولاي